Isiphiwo bafowethu asikwazi ukuthi sibe khona singakaze sibe khona. Isiphiwo siba khona phakathi komuzi ngoba sake saba khona. Asikaze sibe khona singakaze sibe khona. Asisakwazi ukukhuluma nogogo. Khuluma kokuthethe nezinto. Amafasha abahlosile. Bathi uzokhuluza ukhokho bewethu. Asisakwazi ukukhuluma nogogo. Bunga yezinto wewo. Sakhuleka kunina bakhulu. Hayikhona bogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje ithi sasimbiza ngonduna kanjaba. Hayikhona yasuke yahlala. Impungu sihlephlela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba. Isizwe kithi siyakhala. Sekukhona nenyanga zamanga. Izinto sakithi siyahamba engathi sekukhona abafundisi bamanga. Kwathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza angameva yaphula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi. Nina belembe leqamanya amalembe ngokukhalipha useshaka kashaka ngemanzi ngesabutho ushaka kuyinkosi asemashobeni. Angibingelele umhlaba wonke nasendaweni zonke la kuhamba kufinyele khona lo mfanekiso oqoshiwe. Mokuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekeleli wakambanjwa. Umshana wakofuze fulele umashiya amahlangatha azoshumayela umzukulu kaMdumo. Igaba elimabanga likaThumbula Tjatshatsha uTjatshatsha kaPheshe uPheshe kaMaguyane Maguyane kaVaphi uVaphi kaNokhonja kanti mina insizwa zengibiza ngonduna kaNdaba uNtombizi yamncumela insizwa zamkhombisa nesicela saphuma ehlathi ekseni ngoba savuthwa ngoba sicela amabethe ikhole likhola ngenhliziyo engabhana kancane esontweni ugqamgqama usathe enkakane lakha lathi ngapha ngitheselo sitha lathi ngahamba. Kuhlala kuyintokozo bafowethu ukuthi ngifike la ku channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV zikhona incwadi engizibhalayo sithini isintu amava ahlabahlosile uyokhuluza ukhokhobo zontathu uyakwazi ukuthi uzithole ngokuthi ushayele senze inhlelo zokuthi sikuthumelele zona kanti mawufika futhi emphelandaba uyakwazi nakhona ukuthi uzithole zontathu noma ngabe ukuphike uyazithola futhi ukuthi sikuthumelele izitolo ezitholakala kuzona zitholakala kwaAdams uma useThekwini uyazithola kwaAdams noma usemgungundlovu uyakwazi ukuthi uzithole khona. Mawufisa ukuthi uhlale phansi nempunga yesintu uyafika khona la emphelandaba sizohlala phansi nawe sixoxe sikuchushise entweni eziningi othola ukuthi uyazidinga wena njengalomuntu. Namuhla bafethu khona into engifisa ukuthi ngiyikhulume. Angazi ukuthi ngizoyibeka kanjani. Kodwa ngiyacabanga ukuthi izozwakala mangizoyibeka ngalendlela abantu bazoyiqonda ngoba ngifisa ukuthi ngiqwashise wena oza kwimpunga yesintu ngiqwashise wena ohamba uye kubhovungana mhlawumbe uyohlola uhamba uye kunhlanzi mhlawumbe uyohlola uye kuphewa njalo njalo baningi abantu abahlolayo ohamba uye kubona nakubangasebona bodwa laba engibabalayo ngibabala ngoba abantu abavamile ukuthi bavele la kwimpunga yesintu TV mawufika kuyena lo muntu lo nawe mnewethu nawe baba nawe mama ohlolayo osiza abantu ngizocela ukuthi nawe ngikuqwashise ngoba mina malifika mina ikhehla impunga yesintu yathi mfana uzophilisa abantu ngolwazi bonke ungabe umuntu umelaphi wendabuko uzomphilisa kodwa ngolwazi ungabe umuntu usebenza abantu kufanele vela azothola ukuphila ngolwazi ngoba into esikuphele yona thina ukuthi abantu baphilise ngolwazi babe nolwazi nabo abasebenzayo abantu ukuze indlela abasiza ngayo abantu iqonde ngoba ungaba nesiphiwo sokusiza abantu sokuhlola ushaya umhlahlo oyinkinga kodwa mawungenalo ulwazi lwesintu kulula abantu ukuthi ubahambisa ngendlela ehlathini. Yingakho kubalekile ukuthi wonke umuntu aqonde ngesintu ukuthi isintu sihamba kanjani isintu sithini akulona ke ihlazo nokho ukuthi umelaphi wendabuko usebenza abantu uhambe emphelandaba kwimpunga yesintu uyofuna ulwazi lwesintu into wena ongazange uzuyiphiwe ngoba ukuba inyanga nokuba umthandazi akusho ukuthi uphiwe ulwazi lwesintu akusho lokho akusho ukuthi wena ujulile entweni ezithinta umsamo isintu bafowethu asikona ukwelapha isintu asiwona umuthi yingakho ke ngisho ngithi ngalento engizoyikhuluma ngizoqwashisa umuntu ohambaye kohlola ngizoqwashisa umuntu ohlolayo
naye uzosizakala ngalento. Nangu umuntu uyaphuma uyahamba uyakohlola. Mefika umuntu kulomuntu ahlola kuyena afike abone inyanga ehamba nalomuntu lo. Abone isangoma esihamba nalomuntu lo. Abone umthandazi ohamba nalomuntu lo ozohlola. Nangu umuntu uyahlola. Uhlolela umuntu othile osela esigodlweni. Kukhona inyanga ehamba nalomuntu lo ozohlola. Kukhona isangoma esihamba nalomuntu lo ozohlola. Khona umthandazo ohamba nalomuntu lo ozohlola. Ngifuna ukuthi lento le uyizwe kahle, uyizwisise ngoba ibalekile kakhulu. Ngenkathi lo muntu ohlolayo esibona isangoma esihamba nalomuntu eyibona inyanga embona umthandazi, abuze kubantu bakubo ukuthi lo muntu lo inyanga udingani. Bese bekhuluma ukuthi hayi uphethe isikhwama ufuna lo asemukele. Uphethe umsebenzi ufuna wemukele. Hayi ke bese lo muntu akutshela ukuthi wena khona inyanga ohamba nayo iphethe isikhwama ifuna ukuthi usamukele. Khona umuntu oyisangoma ufuna uthatha umsebenzi wakhe womngoma. Khona umuntu omthandazo ohamba naye ufuna uthatha umsebenzi wakhe wokuthandaza. Wezwa lo nto? Kwesinye isikhathi kubonakala ukuthi khona umuntu othile la odinga ukubhodla ngokuthi udla igobo ngelithile udlela yena. Khona umuntu othile ohamba naye odinga impande ethile ukuthi uyidle wena ngenhloso yokuthi uma uyidla uyidlela yena izosiza yena. Uzozwa ke sengiyasuka mina ngumuntu ohlolela umuntu sengithi wena kufanele ukuthi idle igobongo khona le ngiyakhona. Wena kufanele ukuthi uthathe umsebenzi wagogo wakho. Kufanele ukuthi wena wamukele nasi isikhwama sekhehla lelo hamba nalo. Nawe ke umuntu ozohlola ngaphandle kokuthi ubuze ukuthi lesikhwama lesi engisamukelayo lekhehla leli enilibonayo elakwabani. Ungakubuzi lokho. Lo mthandazi wakwabani, lesangoma esakwabani. Ungakubuzi konke lokho. Uwe loyo usuyasukuma gububu. Sewamukela isikhwama gububu. Usudla igobongo. Udlela bani? Awubuzile lokho. Nawe umuntu okade uhlola awumcaciselile lo muntu ukuthi le gobongo azolidla udlela bani. Usukhohliwe ukuthi lo muntu lo njengoba ezohlola kunesibongo aphuma kusona ngokwesende. Kube khona isibongo aphuma kusona ngokwenkaba axhumeke kuyona ukuthi wexhumeke kunini. Unesibongo sakomalume, isibongo sakubo. Ngaphandle kokumbuza mhlawumbe uthola ukuthi abantu abadala akuzona zonke izinto abazicacisayo. Kuyenzeka umuntu angene esigodlweni. Abantu abadala bangakuvezeli ukuthi lo muntu ungaphansi kwesiphi isisekelo. Kodwa mhlawumbe bavele bajaha ukuthi bakuvezele leyo nkinga othola ukuthi ubhekene nayo yena. Nawe ke njenganomuntu osefayo osefela abantu kubalekile ukuthi lo muntu lo umbuze lo muntu indlela azaleke ngayo. Nani abantu abahlolayo akuzona zonke izinto oyozithola emntwini uma uyohlola. Ezinye kodingakala ukuthi umchazele wena okuthi mina ngumlanjwana. Ngizalelwe komalume. Mina abazali bami abacacile. Ungalindeli ukuthi yonke into uzoyihlola lo muntu lo ayithole. Lento yokuhlola kuya ngokuthi abantu bakhe yini abathema bexoxa nabantu bakho bayiveza kuqala njenganento eyinkinga phezulu kwempilo yakho. Engisho ukuthi ke angingadlalwa ngabantu abawogobela, ngabantu ababelaphi bendabuko, ababathandazi, abayizangoma abahlolayo. Okukuthi wena uzolindela ukuthi uzohlola isibongo sakho isibongo sakho masingaqondile uma ufuna ukuthi izinto zakho zihambe kahle, fika umtshele lo muntu ukuthi mina isibongo sami sitshekile. Uma mhlambe sehlolileke waqeda wezwa ukuthi usekutshelile zonke lezo zinto. Mtshele ukuthi isibongo sami mina sitshekile. Mina ingako mina omkhulu bathi mfana kulomsebenzi wethu.
umuntu akazufika vele ahlale nje athi uzohlola akathatha udaba libeke phezulu kwetafula bese emva kwaloko siyalixoxa udaba lwakho ukuthi lo daba lwakho ludinga siphi isixazululo. Nangu-ke manje umuntu owade kuhlolela usebonile ukuthi kukhona inyanga, khona isangoma, khona umthandazo. Naye avele enza iphutha. Angakubuzi wena isisekelo sakho nomlando wakini. Ngokwesisekelo kusona ukuthi njengoba uyingane ezalelwe komalume bakho umlanjwana esibongweni sakini ukhona yini umuntu wakwaba umthandazi? Esibongweni sakini ukhona yini umuntu wakwaba inyanga? Ukhona yini umuntu wakwaba isangoma? Ukwenzela ukuthi lokho wena njenganomuntu owelaphayo lo muntu njengoba isisekelo sakhe sikomalume bakhe ungathi akathatha isiphiwo kanti lesiphiwo asithathayo asikho kulesisekelo ekuyisona esihambisana naye sikwesinye isisekelo sikayise ekunemigudu ethile kufanele ukuthi ayilandele ukuze aqale nokuzibandakanya nalezi zinto zalapha. Ngenkathi wena ummisela igobongo elidingwa umuntu wakubo isisekelo sakhe sikomalume kuzofanele ukuthi akaliphothule. Uzoliphothulele kuphi? Ngenkathi elimisa legobongo uzolumisela kuphi? Uzokwenza iphutha manje wena umbonile lo muntu wangaphenya ukuthi uthole ukuthi lo muntu lona ofuna igobongo kuyena ukoluphi uhlangothi, umuntu okomalume bakhe noma umuntu wakubo. Awuzange ulwenze lelo cwaningo nakuyena wangamtshela ukuthi akahamba ekhaya ayophenya ekhaya ukuthi ukhona yini umuntu owayeyisangoma la, ukhona yini umuntu owayemthandazi le ekhaya, ukuze ezothi melidla legobongo leli lidingakalayo kubonakala ukuthi ngempela kufanele ukuthi ngempela ukhona umuntu oyidingayo lento ngoba wake wabakhona nasemlandweni. Isiphiwo bafethu asikwazi ukuthi sibe khona singakaze sibe khona. Isiphiwo siba khona phakathi komuzi ngoba sake saba khona. Asikaze sibe khona singakaze sibe khona. Into le kubalekile ukuthi uyazi ukuthi isiphiwo sikhona nje sake saba khona. Manje ngenkathi lo muntu siyomisela igobongo komalume bakhe kanti umuntu odinga igobongo lo behamba naye ngenkathi umhlolela umuntu wakubo usushayila isikhala seliyaqala liyakugulisa nganya kwethu. Zama nje inkambu uyalidla liyakugulisa likuphatha kabi uphupha amaphupha amabi into zakho ziyabheda zishona phansi zithi mbo. Yina kube yiphutha lapha kugobela nakuwena ngokuthi ungabuza ukuthi lo muntu ombonayo inyanga ukoluphi uhlango eyave ngibathanda abantu abafika emphelandaba ngoba umuntu umefika emphelandaba uthi efike etatazele ehlala phezulu kodaba sithi cha dedela igazi ngeke uhambe singaqedile i-hour likhulu kabi i-hour abuza umuntu athi hayi ngiyakuzwa mpunga ake ngibuza ukuthi ukuze umuntu acaciseleke kubalekile bafowethu ukuthi ubuze ungathi usuhambile kuthiwe khona inyanga uhamba nakufuna wamukela isikhwama kodwa wena isisekelo sakho uyasazi ukuthi sikomalume bakho ayikazi ibe khona inyanga komalume bakho usuzokwamukela isikhwama sakini mawubheka kuzohamba kahle lapha empilweni yakho uzothatha umsebenzi wekhehla lakini kodwa wena kunezinto kini abangakazenzi komalume bakho zokulungisela wena isisekelo sakho wena sakomalume bakho kodwa usukwazi ukuthi udle igobongo elifuna umuntu wakini komalume bakho limiswe igobongo komalume bakho uliphothule komalume bakho kanti akulona igobongo la komalume bakho akekho umuntu komalume bakho olidingayo lelo gobongo kuphela umuntu odinga igobongo kuwe umuntu olekini engafanele ukuthi mina njenganomelaphi wendabuko mina njenganomuntu ohlolayo mangibona ukuthi lo muntu udinga igobongo kubalekile ukuthi mina kube umsebenzi wami ukuthi ngithume kini uyokwenza ucwaningo kini ukuthi ukhonani umuntu wakwaba yilohlobo awukwazi ukuthi ungathi usekeleke komalume bakho bese kuthiwe sizokunikeza isikhwama sekhehla lakini izoshayisana ngoba abantu abadala bakomalume bakho
abayazi bona leyo kodwa makuthiwa abazali bakho bagcagcile bayindoda nomfazi kulula ke lapha makuvela into yakomalume uzokwazi ukuthi uyithathe makuvela into yakini uzokwazi ukuthi uyithathe ayikho into ebaluleke njenganokuthi bafowethu uma uhlolela umuntu ithi sewubonile ukuthi uhamba nenyanga okanye unesiphiwe esithile menzele kuba unogwaja omhlophe ugijima ehlungwini ukuthi lesiphiwo anaso esakoluphi uhlangothi ukuze izinto zakhe zingaphambani ingakho ngithe lento ibalekile kubantu abahamba bayekohlola ibalekile futhi nakubona abantu abasebenza umsebenzi wabantu abadala ayikho into ebaleke njenganokuthi uma uwumelaphi noma uma uwumuntu osiza abantu uma into ungayazi okanye uma into ungayiboni ngoba phela umoya abafowethu osebenzayo uma umoya ungakholeli kuleyo into kufanele ukuthi yithole tshela yena lo muntu ahamba ekhaya ayobuza abuye sebuya nempendulo okanye uxhumane nethongo lakho ithongo lakho kube yilona elikutshela ukuthi lo muntu lo uyomsiza kanjani impunga yesintu kuyenzeka kufika umuntu athi impunga ngifuna ukolungisela ingane engayikhipha ngakhipha isisu impunga ngifuna ukolungisela lengane ngifuna ukuyigqokisa ngikambe igama kodwa ubulili bayo angibazi nakuba ngihamba ngohlola akuveli ukuthi yini ngiyilungisela kanjani impunga yesintu impunga yesintu into emtshela yona lo muntu lona ithi impunga yesintu lalelake ngoba lengane ngeke sikwazi ukuthi siyilungisele singayazi ubulili bayo ubulili yona into yokuqala kufanele ukuthi siyazi into impunga yesinto ezokusiza ngayo uzohamba uye ekhaya ufike wenza ukuthi nokuthi engeke ngize ngikudalulila ufike wenza ukuthi nokuthi bese uyahlala uyalinda ingane izofika uzoyibona ubulili bayo ukuthi yini izofika leyo ngane hayi lapho ke angenze eceleni ngishaye eceleni lapho mawukuthi nje ingane yakho awuyazi wayikhipha awubazi ubulili bayo woza kwimpunga yesintu uzokwazi ukuthi uyibone ngizokusiza mina uyibone ukuthi iwumfana noma intombazana bese kube imake uzoyenze usubonile hayi ukuthi ngizothi mina ngizoqagela ngithi umfana wena uzoyibona ulele ebusuku uzoyiphupha ukuthi umfana noma intombazana uma kuukuthi la uhlola khona abakuboneli impunga yesintu ingakwazi ukukusiza uma kodwa kukhona umuntu ohlolayo umazi ukuthi uyahlola okanye usukutholile la uhlola khona ukuthi unengane intombazana unengane umfana sukuma uyilungisele angingaphumike esihlokweni labe ngikhona bengisekutheni uma uhambile waya kohlola okanye nawe ohlolela umuntu uma umuntu umhlolela kukhona isiphiwo sibonayo cubungula phela ukuthi lesiphiwo lesi sakuphi legobonge kufanele alidle udlela bani la ozohamba uyommisela khona kufanele yini ukuthi ummisele khona usubonile ukuthi lo muntu uzalwe embethe lenguba yembethe kufanele ayimbulele kuphi izinto ezinjalo nje bafowethu angingageqa amagula ngoba ngemuke uma kuukuthi kukhona la nifisa ukuthi siqhubeke khona kulesihloko nani ngiyacela ukuthi niqhube khona la kuma comment section sixoxe lento bafowethu makukhona la nifisa ukuthi ngiqhubeke khona ngobuya mina njenganempunga yesintu ngizoqhubeka la nifisa ukuthi ngiqhubeke khona ngiyacela ke bafowethu uma nihamba niye kohlola nani nihlolela abantu asibacacisele yithi mesuyitholile into kade uyohlola ukuthi khona isiphiwe esithile onaso hamba phela uye ekhaya uyobuza ngaso ukuthi ukhona yini umuntu wayenesiphiwe esinjalo ekhaya uma kuukuthi abasekhaya umlando abawazi zama indlela yokuphahla abantu abadala bakukhombisa ezinye zezinto ke ziyafika nangamaphupho ukwazi ukuthi uzibone ungathi uthatha isiphiwo kanti leso siphiwo akafanele ukuthi sithathe uthatha isiphiwo sakini kanti wena usohlangothini la komalume bakho izinto ozenzayo kufanele ukuthi uzenze komalume bakho asibonge kakhulu ke ngokunubuke lo mfanekiso oqoshiwe ngiyacela ukuthi nudlulisele nakwabanye ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu bese siqhubeke siyibuka imfanekiso yempunga yesintu nencwadi futhi sizithenge
bese sithi nje impunga